sad da vidimo što sam dobio. Wow, ukusna čokoladica. Rastopljena. Što da radim s takvom stvari? Smiješ se prerano, Phoebe. Imam super ideju. Nedavno sam vidio super trik na TikToku kako napraviti cool čokoladne crteže. Pokušajmo sada. Čokolada je tako ukusna. Moramo što prije nacrtati srce. Wow! Super. Pogledaj to. Cool. Tako lijepo i ukusno. U redu. Možeš otvoriti svoj. Naravno. Dobila sam smrznutu čokoladicu, ali ovako je još bolja. Uklonit ću sav led i probati je. Miriši sjajno. Au, boli. Hej, hajde! Slomi se, glupa čokoladna pločico. Jane, ova čokoladna pločica ne želi da je pojedem. Uopće se ne želi slomiti. Pokušat ću je polizati onda. Ukusna je. Ti si čudno, Phoebe. Pogledajmo kako crtam još jedan cool crtež od čokolade. Samo pogledaj ovu slatku mecu. Volim čokoladu. Otvorite za 3, 2, 1. Wow, kineski rezanci. Imam smrznute. Zašto sam tako nesretan? Uopće ne izgleda ukusno. A ja imam ukusne tople rezance. Idemo probati sada. Volim kineske rezance. Tako su ukusni. Potpuno sam zaboravio da su također ljuti. Kako je ljuto, Phoebe. Pomozi mi. Učini nešto. Tako je, mogu rastopiti svoje rezance zahvaljujući toplom dahu Jane. To je super. To je ono što trebam. Kako je ukusno. Hvala ti, Jane, što si mi pomogla ugrijati rezance također. Ups, oprosti. Bilo je jako ukusno. Ko će prvi otvoriti? Tko je pogledao tamo? Ja ću prvo otvoriti. Wow, volim picu. Kako cool. Također je vruća. Izgleda tako ukusno i miriše nevjerojatno. Super! Tako dobro i sir se rasteže. Molim, može li jedno? Ne, imaš svoje. Dobro, da vidimo. Dobila sam zaleđeno. Kako bih to ugrizla? Stvarno želim ukusnu picu, a imam led. Tako je tvrdo. Pustite me da razmislim o tome. U pravu ste. Dopustite mi da vam pomognem. Stavite picu u usta i pravilno zatvorite čeljust. I lijepo. Jupi, uspjelo je. Što misliš? Bilo je ukusno. Što? Ups, fali ti zub, Jane. Što? Što si učinila? Možda će ova pizza pomoći? Dijeliti? U redu, hvala. Što imamo ovdje? Daj! Čekaj. U redu. I pobjeđujem, juhu. Što je to? Izgleda čudno. Možda bi to trebao pomiješati? Pa dobro, možeš otvoriti svoje. Wow, pogledaj ovu lizalicu. Toliko je ogromna. I tako ukusna. I također je smrznuta. Moja usta. Ne. Nije baš dobro na taj način, ali znam šta učiniti. Pogledaj. Stvarno. Hajdemo napraviti šalu, Jane. Jane, pomozi mi, molim te. Jane, pomozi mi. Što? Tvoj jezik je zaglavio. Pomoći ću ti, prijatelju. Povlačim. Što? Bio je lažni jezik. Uopće nije smiješno. U redu, probaj moj čupa čups. Znam što ću učiniti. Već sam smislila kako ću ga pojesti. Pogledaj ove balone. Tako hrskavo i ukusno. Mogu li probati 2? Ne, nakon tvoje šale. Igrajmo kamen, papir, škare. Tko pobjedi otvara prvi? I ja sam pobjedio. Hajde, nemoj otvarati. Ja sam prvi. Pileći McNuggets-i. Tako su ukusni i vrući. U redu, sada ih mogu probati. Kako ukusno. Tako dobro. Jane, ne gledaj moj nuggets. Gledaj svoje. Već sam shvatio da imam smrznute komadiće. Što da radim s njima? Tvrdi su i hladni.
Boli me ugristi. Hajde. Definitivno ih treba ugrijati. Znam što mi može pomoći. Daj mi ga, Phoebe. Tvoja pegla bi mi mogla biti korisna. Daj mi par minuta. Okej, mislim da je gotovo. O, ne! Jesi! Gotovo je! Pogledaj! Stvarno! Imam i ja vrući chicken McNugget. Tako dobro! Super trik za život. Mogu li biti prva? Hura, hvala. Imam vafle. I oni su zamrznuti. Hej, odustani od takvog neugodnog hladnog osjećaja. Riješi se maslaca i prestani se smijati. Otvori svoje. Wow, imam ukusne vruće vafle. Očeviće. Kako cool. Moramo ih odmah isprobati. Super su vruće. Hvala ti, Đane. Ti si dobra prijateljica. U redu, vrijeme je da probam svoje vafle. Tako ukusno i hrskavo. Što radiš, Jane? Hajde, moram ga razbiti. Uspjela sam. I sada, možda probati? Još uvijek neće ugristi. Ljuta sam, ne znam što da radim. Što? Znam što da radim. Možeš uzeti drugi. Ne, ljuta sam na tebe. Stvarno? U redu, podijelimo. Što želite da skuhamo? Želim kajganu. Nije problem. Evo jaja. Daj 5, šefe. Osvojio je jaje. Super. U redu. Uzet ću još jedan. Što? Ovdje ih je cijela hrpa. Što bi moglo biti lakše nego ispeći jaje na oko? Obožavam svoju sestru i otežat ću joj. I također dodajem povrće. Tako su svijetli i sočni. Sigurna sam da će se bebi svidjeti. Samo trebaš napraviti kriške i koristiti ove cool kalupe za rezanje cvjetova. Napokon sam gotova. Posložimo sve i stavimo jaje u sredinu. Jupi, kako je lijepo, zar ne? Kakva ljepota. Dobar posao. A što je s tobom, šefe? Odlično pitanje. Za početak trebate skuhati jaje. I ne zaboravite ga tempirati kako bi ispalo savršeno. Vrijeme je da ga izvadite i moraš dodati malo leda. Što radiš? U redu. Led je usitnjen i samo stavimo jaje u led, baš ovako. Dodaj malo škampi i malo zelenila. Sada dodaj malo umaka i bit će to remek dijelo. Savršeno. Imam ga. Mislim da je previše. Pa da vidimo što je u našoj košari ovdje. Wow, tvoje malo jaje. Sjajno. Tako je lijepo, ali je premalo. Ideja. Povećat ću ga svojim super uređajem. I uspjelo je. Wow, definitivno ću nahraniti bebu ovim jajetom. Trebaš ga očistiti. Evo mog noža. Hajde. Što je? Zašto se ljuska ne lomi? Ovaj nož je premali. Motorna pila će poslužiti. U redu. Sada ću ga staviti u tavu. Odlično. Sada dodajmo malo kečapa. Super! Kakva sjajna salata ovdje. Hajde, pridruži nam se. Ovaj nadjev izgleda primamljivo. Da vidimo je li dobar. Da, mljeveno meso je upravo ono što trebaš staviti na to. Malo sira. I malo rajčica. Pogledaj kako žongliram. Da, savršeno. Motorna pila će mi pomoći da ih narežem. Super. Sada malo kiselih krastavaca. Svježe napravljeni. Kakva ljepota. Ne trebam ih više, mogu ih pojest. Savršeno. Nastavimo s jajetom i stavimo pecivo na vrh. Savršeno, zar ne? Izvoli, dušo. Wow, jedva čekam ova jela. Djed je skuhao cijeli burger. Odlučeno je. Počet ću s njim. Tako je ukusno. Svi hvale kisele krastavce. Probajmo jedan od ovih. Nije loše. Sviđa mi se ovaj burger. Što je ovo? Mrkva? Ne volim povrće. Fuj! Što to miriše? Škampi? Još jedno neugodno iznenađenje. Je li ovo kuhano jaje? Nije potpuno kuhano. Prilično sam zadovoljan burgerom koji je djed skuhao. Pobjedio si, djede. Hura, tako sam sretan.
Hvala ti, dušo. Volim eksperimente. Jesi li već završila s crtanjem, Dušo? Sljedeće jelo je cupcake. Čak i rainbow cupcake. Mogu obaviti ovaj zadatak. Idemo na to. Vidim boje duge ovdje. Sjajan početak. Napravit ću 7 kolačića odjednom kao boje duge. Pikabu, ja sam ludi genij. Dijede, tako si smiješan. To je urnebesno. Marmeladne oči bit će lica mog jela. Sve treba biti precizno i jasno. Moje žele rješenje je već spremno za stvaranje ludih kolačića. Kako je to super ispalo. Samo pogledaj ovo. Sada to moram zamrznuti. Da, super. Glavno je da ne prolijem žele putem. U redu. Stavimo to na policu. I čekamo. Čekanje je tako iscrpljujuće. Izluđuje me, starac je u pravu. Čekanje nije najugodnija aktivnost. Ispečet ću kolačiće u pečnici i paziti na vrijeme da ne izgore. U redu, pričekajmo. Hura, pečeni su. Kakav miris, bravo. Zašto to miriše tako slatko? Oprosti, u redu. Ja moram nešto učiniti. Wow, toliko kolačića, šef. Da, i napravit ću dugu baš kako beba želi, a krema će mi pomoći s tim. Nacrtajmo ovdje oblake i boje duge na malim palačinkama. Jubi. A što je s mojim kolačićima? Jesu li zamrznuti? Da, djed je spreman. Wow, odličan posao. Wow. Prevara. Nemoj zjevati, Dušo. Sad će djed pokazati mega super klasu. Ako pomiješaš ove tvari, dogodit će se nevjerojatna reakcija. Ovaj oblik će ukrasiti moje jelo. Da, glavno je sve raditi pažljivo. Spreman? Savršeno, sjajno. Djed ima tako cool palačinke, a kuhar ima cijelu dugu. Kako mogu? Pobijediti ih? Hvala šef, i posudit ću malo tijesta. Uliti ću to u bocu Coca-Cola i staviti u pečnicu. Glavna stvar je ne zaboraviti ga uključiti. Nadam se da će raditi. Da vidimo što sam dobio. Super, kako je vruće. Sada sam spreman. Stavimo malo šlaga na vrh. I moj omiljeni, marmelada kola. Jedan neće biti dovoljan. Trebamo cijelu hrpu. U redu, kako miriše. Kako ti se sviđa to. Wow, duga od kolačića. Volim i kolu. Kako neobično i zanimljivo. Krema ipak loše miriše. U redu, skinut ću je. Ukusno, nije loše, ali nije baš ukusno. Wow, kola, volim je. Malo marmelade na vrhu i šlag, to je ukusno. Što? Torta je unutra, kako da je izvadim? Neću probati. Wow, šefovi dugini kolačići su prekrasni. Ovo je točno ono što sam željela i još bolje. Šef, ti si božica, kako sjajno. Probati ću još 2 kolačića, okus je još uvijek odličan. Tak sam sita, ali jednostavno ne mogu prestati, tak su ukusni. Neću si uskratiti ovo zadovoljstvo. Ups. Djede, imamo novo jelo. Ne spavam. Želim kakao. Biće gotovo. Kako ti kažeš, Seko? Djed je potpuno spreman. Naprijed, prijatelji. Zaboravi. Ma daj, šalim se. Ove kliješta će mi pomoći da uzmem zrna kaka. Samo ga ubaci ovdje. U redu. Hura, samo su zastavice na mjestu. Možeš započeti eksperiment. Jupi, dodaj idealnu količinu vode, ni kap više. Potpuno sam zaboravio na šibice. Točno. Super, sada ćemo prokuhati vodu. Divno. Jao, boli. Jao. Ups, djed, jesi li dobro? Nije ništa, Dušo. Djed se opekao više puta. Ali kako će biti pravilno skuhan? Spremni. Pa što kažete, djevojke? Uj. Pretjerao si. Kakao je vrlo jednostavan. Glavna stvar nije točnost, već ljepota. Umoči šalicu u sirup i posip. Sjajno. Pa, kakav je to kakao bez Nutelle, zar ne? Jednostavno obožavam jagodastu pastu.
Ovo je prava poslastica. Bebi će se sigurno svidjeti. Uliću ga ravno u šalicu. Savršeno. I ukrasiti s vrhnjem. Da, hej. Upravo tako. Sjajno. Dodaj malo marshmallova. O, tako su slatki i mekani. Baš savršeno za kakao. Što? Još nisi vidio kakao od šefa. Kakav mirisni muffin. Ali dao mi je ideju. Trebamo ga prerezat na pola, a sredina nam neće trebat. Onda ću je pojest. Sjajan posao. Pa, zar ne znaš da svaki profesionalni kuhar ima sirup pri ruci? Samo ćemo ga prelit po stranama, a onda ćemo dodati još šećera. Šećer u prahu. Super! Odlično. Zar nije čarobno? Dodajmo malo nutele unutra. Čokoladna nutela, što radiš? Dobar posao, djede. Dobro, samo ću je tako dodati. Savršeno. Sada će mi trebati malo marshmallova. Nedostaje mi samo drška za moju čokoladnu šalicu. Iskoristit ću ovu lizalicu. Imaće hipnotizirajući izgled. Kako ti se sviđa ova ideja? Wow, prekrasno, šef. Dušo, hajde, jedi. Wow, koliko nevjerojatnih pića. Mislim da ću početi s ovim kakaom. Previše je sladak. U redu, ali krema je savršena. Wow, to je božanstveno. Tako je cool. Oduševljen sam. Potpuno sam oduševljen. Prava poslastica. A ovaj kakao izgleda neobično. Čak i u staklenoj tikvici. Umetnut ću slamku unutra i probati. Kako je jak, odvratno je, djede. Ovdje nema mlijeka. Bezukusno je. Nadam se da je ovaj kakao od šefa ukusniji. Šalica izgleda kao cupcake. I to je cupcake. To je čudo. Pa, bubnjevi, i sestra pobjeđuje. Stvarno? Hvala vam, prijatelji. Tako sam zadovoljan. Jupi, Kej, Makarena. Juhu, jupi. U redu, spreman sam. Želim sladoled. Hajde, ljudi. U redu. Želiš sladoled? Što? Da, želim sladoled. Super, idem na eksperiment. Nema problema. Da, upotrijebit ću Skittles. Tako su šareni. Odlično. Hajdemo prosuti Skittles po stolu i podijeliti ih po bojama. Baš tako. Sada će mi trebati kalupi za sladoled. Pogledaj ovog slatkog jednoroga. Hajde da ih ulijemo po bojama. Imaš Skittles na licu. To je tako ukusno. U redu, sada će mi trebati malo sprajta. Otvorimo limenku i ulimo ga u kalupe. Divno. Sada stavimo štapiće unutra i zamrznimo. Pogledaj moj mali frižider. Savršeno. I sada čekamo. Bingo! U redu, što moram smisliti? Imam genijalnu ideju. Pa, svi će biti iznenađeni kad vide crni sladoled. Dodat ćemo malo ugljena i mlijeka i dobro promiješati. Prekrasno. Ne izgleda loše. Pogledaj moj jezik. Tako si smiješan, djede. Sada mi treba ova vrećica za pečenje. Napunit ću je svojom crnom tvari i da, u redu. Unuko, mogu li koristiti tvoj hladnjak? Sigurno. Mislim da je moj sladoled već spreman. Savršeno. Tako je šareno. Dobar posao. Da, zar nije cool? U redu, mislim da je i moje spremno i samo trebam uliti ovu crnu tvar u ovu šalicu. Odlično. Izgleda baš prekrasno. Dodat ću malo nerds. Čovječe. Tako lijepo. Moj sladoled je spreman. Pa, s čime bih trebao početi? Točno, trebat će mi malo mlijeka, bingo, malo šećera. Upravo tako. Uzmi to, djevojko. U redu, kuhar je na dijelu. Sada ću uključiti štednjak i savršena temperatura. Trebat ćemo uliti smjesu u ovu vrećicu za pečenje. Wow. Hajde. Trebam i ovaj hladnjak sada. Super.
pripremit ćemo kornete s malo zlata. Pogledaj, izgledaju baš prekrasno. Sada sladoled treba izliti na vrh i unutar korneta. Hej, dekorirat ćemo ga naravno s malo zlatnih mrvica. O, savršeno, tako sjajno. I novčić će biti šarm. Wow. Wow, to je tako cool. Spremni smo, dušo. Oh, gdje da počnem? To je sjajno. Tako svjetlo. Je li jestivo? Ne, to je samo novčić, ali je tako cool i ukusno, pretpostavljam. Apčiha. Previše zlata, šefe. Wow, ovo je sladoled u duginim bojama i tako je ukusan. Stvarno, hvala Seko. Svidjelo mi se, ja sam jednorog. Wow, ovaj sladoled je crn i ima kiseli bombon. Ali sada ću probati sladoled. Djede, imaš grozan okus. Fuj, ne sviđa mi se. Sestra je pobjednica. Super. Hvala, dušo. Jupi, ples pobjede.